Pas de tu dis avant Krenard de Zeitek Vloaz, la Mefeldin d'Isoloi Jesus Muir à Beza Badezed. Mais truc à récad, on a trop doué. Neket ez da beva dizimezet, met en tu contrôle, neket ez ive da beva en un doare santel en dimezi. Iginour, Arzour, Keginour, a Bobson Micheriou, a Rada Reyawang, Uvreal, Hiwande. Zo vo chanchat engante, diou pederwech, corfo bué. Tudal ne choisit un en disanvel, a gunan epken, mont de velek, a da viken. Des piou a veleyen yawang, juste war. On peta vein broudet, a peta au labour, a pomde. C'est tu pes vogwalet, da 13 minutes, et braise. Mathieu, tes opos diawang, c'est blanc béant parce de Vutun et Pep Quinver, mais Petra nous aurait rendité justement devant la Velek. Galf da genta. Galf, tu en as trop doué, pas ouan pe varzek blé, gretmeus un invren tombig ispicial, hag un autre doué de galvet a chanon da mon vareler, ne waket da genta bout belek, mais da bout ur sant. Kemere peus amzer ma meusra ou nom jonjal, en en a zo behir neket a chut, tevo beleget ben nebet, ben aiste, a ou droas bar loerdi, petra ebe en en just war hirze. Ma ent, de spadet, enfin, pas de nav blé. Nav blé, gretmeus stajou, gretmeus traoun tammig Hermès eus ar c'hwerti, evit mont var welad, got ma fe, got ma gal, evit bout gwest da lar en doare dieub, setu, neuzo amant, evit respont a outro doué do kalf, quoi. Petra ur belek just war, petra labour ur belek e oudoute. Labour ar belek, a zo dagenta, rein da pepini, grasou, groaz ar c'histre. Neuze, ar c'histre, doué, map doué a zo deuet da veus an den, evit lakat an den da veus an doué. Labour ar belek, a zo, da rein da pepini, karantez en outro doué, grâce en outro doué, evit reser anei en e diabars, evit don da veus an doué, evit beva gant an outro doué buez perbadus, quoi. Hag ar welet, adle diskouez an ent, dagenta en ur rein ar sakramanchou, en ur prezeg an aviel, ar en ur restol beva hervez an aviel. Penons et remen entré au bar loarli, petra ve disket d'ar. Kentelu on eus, var beptra, var prederourgez, philosophie, histoire en Élise, tado en Élise, deski a reomp ar latin, ar grecian nekelez, hag en diesa, en hébraïque. Hag goudeze, ez eus kentelu on tammig pratikor, ar mintinman, desket on eus, la lida ne doare pratik, en oferen, setu ar gestou, ar kamzou, an drag got an ezans, penos lakat an dorn, penos train ar pagenou, ne doare tammig brao, quoi, evit an tud. Pegur a liderez a zo evel un danse, quoi. Hag ur sort abaden, ben a fin. Rak an outro dre zo brao, quoi. Doué zo brao hag an oferen ar int gloar dean ar c'hell bout brao.
Loden vad deus labour a veleien e jikour na droskas a fei vel ma vegwet gant campus koutot petamant amman bar gerveur. Kom de vel. Bazeo te zo bet beleget neweso bazantez an ar gwenet. Petra neus chanchat an den newe ou te bremañ? Bah, il y a un heure tout en train de chanchette à Chomara Armemejden. Armemejden, mais à Gazobet Gouestlet dans notre doué. Nous est tout en train énan en espéret en aîné. Gazobet chanchette et vite bout Evelep ou Jésus-Christ. An eo un an deus an treo kentan a peus d'ober vel belek e ober war-dro a rez o fiziat enoute hag ar eno mesk a reiaouank. Pet a rez gant a reiaouank just war pad an an amman. Savet an eus ramp marc'hoarn evit ar vugale hag ar grenarded. Neuze ar pal a zo e bada kinnig deo l'air evit kreski fe gant ar brezhoneg. Pet a rit just war pad pemzekte o penons e rit ouit tremen ar fei hag. E dagenta en ur beva gant ar vugale. En ur Robert sport ganto, c'hoarioù, servij, ive, en ur beva ganto. A goudeze, ar fizians a zeu, kenet rezon, a damsonch skouarnou ar galon a zo digoret pave ar fizians e trenden a ganal. A neuze, pep mintin e pedon pan a outre doe. Pep noz e pedon pan a outre doe. Et ce sont offert l'idée de pep devez var ar ramp, que rediet da vont bende, mais tomatom eus pem per c'hoar vugel hag a zeu d'an offeren. Penons bremañ ouit treuskaz ar feiz a e mat labourat vel marit no a tachan ar reiaouank ar vugale et tout. Gwechal zo bet kudennoù ma meus rag an ilis deus an tuze. Penons dostage eo bet prientet war an draze en eskopti petamant en diave ziej kuit navige a meus kudennoù an amzor de zon. Il y avait juste rete prédérat et vel pepini, et vel pepler tiorben ar kuden brazé. A neuze setu d'un manche en discoulm a zo ar skipail. A rabat bout e un an en ur Robert Vadron drabenag gant ar vugale. Setu parek, nizo bepred en ur strolad. Bepred en ur skipail hamburger, en ur konz kenet rezon pa la, petra peus gwelet gant ar podze, setu hag damsonch gelc'h mad ar skipail a diskoulm nanter eus ar kudennoù. A damsonch ive a ziout ar kudennoù eus an draze. Men ket ken fun bu ar veleien war pomde marsen. Dom bremañ da vontroulez ouit ober an aodegez gant un an deus yaouankan beleien e skopti kemper. Edom. Kaout nou blaso out be beleget dija, penons e tremen an treo bremañ war pomde er barous. Darem predi an dud da genta gavdin? A kinnig deo an aviel. Beva an aviel ganto a chikournio da vont pellor. A ben ar fin an reg glas kom ober evit an nol remziadou. Gwireo e da genta tud koz a zo iriandeiz en ilis fin an niver brasanio. Me bez a koz neket ur pechet. Hag ie bezon eus kalzit tud a zavarzur ar zakramonchou evel just, pe vije ar vadechan, bez emeus da skeur ar blamañ emeus pom krenard braz a zo endro da seitek treo er vloaz, a zo c'houlenn ar vadechan. Setu André zo an ent ar riom ganto, hag ive vel just komunion pe ar paskenta an traoze. Ne ket e pepler ez eus ur buez kristen beo birvidik. E l'erc'hiouzos neus nebet adra. Setu ar pez a glas kom ober me gavdin eo
broudar vuez et ne lebel lerioù buez e kor, mais sklereo ne ket ken e barz pep bilis e pep korn e pep bourg, quoi, André zo echu et lerioù zo. Te a penans a fet belek petra blij dit a muian barz da vision dite, barz de labour dite. An darem pred gant an dud justement, bezemant men ur mission a la karchonom da veza darem pred gant bep sortut. Met da skouer a ravardro a reiawang la var emeus, setu gant a reiawang ezon e darem predier gant o familioù. Ober a rannier vardro pastorelez en euret, en eurejou, setu velant kalz kouplajou yaouang, hag ur breparneo da liderez en euret ben ar fin e ziom don a walach en eskem ganto, petra o vuez, petra o diz a manchou, a labour, ar famil, petra o espérance a pez o deus c'hoant sevel, vel buez a famil a tout. Pa lido mobidou ie, on tos d'ar familioù hag e pa gustum o mober, gwir eo on eus darem prejou tos gant ar famil hag e zo maze evit soutan neo en ur prantat diez. Or buez a veleg a zo klask beza dieup evit an dud. Ne ket kenez a ze iriandeiz pegur emañ mie justement var tachenou braz, quoi. Maison, je crée da braz, a re a oa en var aog gwechal en ur barezik bihan a oa e sordio, mon a di. On dra ne ket bet chanchet pelzo, hag a zo ma meus ralak ar goz war nan, e a fet chom fet dizimez ar veleien a. Penons e vevez an dra e dostagen ne ket re bonheur, da botret yaouank o remat d'or hui bevan draze, vel m'ave rediet d'an dut ober bo e pelzo. Evident ne ket ur redi. Même eus dibabet ar vuese. C'est une ket ur redi, même eus santed e oa un doare gaer evidon d'an embrei da zoue hag un doare kaer evidon da gaout amzer evidon dud, an draze eo. An dibabze meus gret, ne zantant ket an re vel ur redi tamm ebet. Daoustag ez eo, ne ket. Et daoustag ez eo sevel ur famil, ne ket. Neus nem traviche ez. Koarede a veleien ma vro a treutor c'hoaz an iver a dud yaouank beleget bopla. Da feuzez o nerzh hag espérance gant ar reze, war drejou o bet newe le ma vo daoude adijinan a feiñ hag a mod de vevan in breiz. Ite, mis a est.